97,5 сомго сатып алышыптыр. Экөө бирдей экен почти чоңдуктары. Ушул бука 65,000 сомдо атат экен. Бас канча дадасың? Satılır mı? Oldu mu? Канча алдың? 53 oldu. 53,5. Şu torpağım менен uydu 53,5 сомго алышыптыр. Ушул 60,000 сом кеми бар дейт. Канчаны тууган? Канчаны тууган? Үчтү ба? Үчтү тууган мал экен. 60,000 сом кеми бар. Желинди уйдун баасы 80,000 сом кеми бар дейт. Канчаны тууган? Үчүнчү баласы ба? Үчүнчү баласы дейт. 80,000 сом кеми бар. Желини ушунчалык аябай чоң экен. Торпок эркек ургачы ба? Ургачы, а? Торпок ургачы. Канча сүт берет? Билбейт экен бул бала. Мына уйду канча деп атасыз? 45. 45 деп атасыз ба? Торпок эркек ургачы ба? Эркек. Канчаны тууган? Üçüncü olan. Üçüncü balасы. Bunun kança деп атасыз? Bunu 40 lira. 40 деп атасыз ба? Бунажын экен да? Жаң ачма. Торпок эркек бургачы? Erkek. Эркек экен да. 40,000 сом дейт. Ушу канча сүт берет? Bu sütemeler verdi az. Cam açmalar. Жаң ачма да. Аз берет да. 40,000 сом дейт оны. Жаң ачма бунажын торпогу эркек. Азыр мына желини чоң уйду канча сурап атат, ушуну билип көрөбүз. Канча сурап атасың? 65 lira. 65 ба? Канчаны тууган? 3'tü тууган мал экен. Торпок эркек бургачы? Erkek. Эркек торпок. Уктуңуздар баасы канча экен? Şurada bir uy bağı oldu eкен, azыр кайсы uy bağı oldu. Görөбүз азыр. Ha. Ушул чоң uy bağı oldu eкен. Soda oldu 85,000 сом бериптир. Бирок сода толугу менен бүт элек 85,000 сом. Бирок аябай чоң экен. Примерно bir 3'tü же 4'tü тууган mal болуш керек. Мына ала уйду канча сомдо атат экен, азыр дагы билип сурап беребиз. Желини аябай чоң экен. Мына ала уйду канча деп атасың? 100 ба? 100,000 сом экен, парода уй экен. $85,000 сода аябай кызуу жүрүп атат. Мына караңыздар. Элдин баары кызыгуу менен карап атышат. Жана 100 деп аткан уйду 85,000 сомго сатыптыр. Ала порода уйлар 80,000 сомдон болуптур. Точно пародасын билбейт экен, бирок 80,000 сомдон алдык дейт. Боз уйлар экен, экини тууган. $80,000 сомдон алынды туугандар. Ушул уйдун пародасы кандай парода билгендер болсо, комментарийге жазып койсоңуздар болот. Үйүзү бар экен, бирок кыркылып калган. Токол эмес. Сиздерге торпоктордун баалары канча болот экен, ошолорду тартып берели. Торпокто канча деп атасың? 13 kamı var. Erkek burgaçı mı? Burgaçı. Burgaçı mı?
Bir yaşka çığa elek bular? Çıkılır. 13 bin so'm kemi var. 11.300'ga chiqib o'tadi mana qish berib yatam. 11 bin kişi çıktı var. Berib qo'ydingiz. Berib yataman. Az qaldı mı? Oz qoldi shu hozir kelim deb o'tadi qo'yib. Sat aldınız. To'rtga qolasizmi? Bu urg'achi torpaq ekan. 22 bin so'm. Kemi bor deydi. Torpaqlar sizdenmi? Sizdenmi? Uşul qınacındadı 33,5 bin so'm berdi. 33,5 bin so'm bağlab atat. Tuğ yelek. Uşular bağlaş atacak. Bunda urg'achi torpaq 35 bin so'm kemi var deydi. 28 bin so'mga berilib etdi to'g'onlar. Şu erkek torpaq ekan 32 bin so'mga alınıptır. Bunda qo'zi qo'ylar qancha ekan so'raylikchi. Qanchadan bo'ldi? 8 aka. Qo'shqorda. Qo'zi qo'shqor. 8 bin so'mdan ekan shu qo'zi qo'shqorlar. Jemjeganda bular ha? Taza qandu Gisarskiy parodadagi qo'shqorlar ekan. Qo'shunda bu qancha oylik? O'zi Ya o'sha primera qancha oy bo'lgan? 4-5 oy. 4-5 oy va 8 bin so'mdan sotib o'tadi ekan 4-5 oy. Shunda enelari bormi yo'qmi? Yo'qmi? Qo'zisi bilan 6200 so'm bo'lib tur. Hozirgi qo'y. Shu ekoni 14,5 bin so'm berdi. Edilbay parodasındağı qo'shqor ekan. Qayovoy cho'ng. Ko'ringizlar, mana solishtiringizlar. Quyruqdu. 44 bin so'm degan ekanlar. Ertamanki bozorda 32 bin so'm berib turaga berbedik deydi. 32 bin so'mga berilib berdi to'g'onlar. Şu Qashqar qishloq mol bozorida ayvoy kuchli qo'shqorlar chiqadi to'g'onlar. Mana qarangizlar. 8 mingdan boshlab 44 ming, 45 minglik qo'shqorlar. Mana turadi, ko'ringizlar. Edilbay parodasi, Gisarskiy paroda, Cho'ng'alaydın parodasındagi qo'shqorlar chiqibdir. Şu qo'shqorga 15 bin so'm beradi. Taza. Şu uy 46 bin so'm bo'lib turganlar. Şu uy 34 bin so'm bo'lib tur. Qara uy 34 bin so'm. Şu sizler görüp turgan uy 38 bin so'm bo'lib tur to'g'onlar. Sizlerge mına maldardın alıngan bağlarındağı tartip көргөзөбүz. Şu bazardын чыга беришине туруп алып. Şu torpaqlar 23 bin so'mdan bo'lib tur. O sizler görüp turgan ала cho'ng uy 85 bin so'm bo'lib tur. Boz ekan. Жаңы açma 85 bin so'm. 27 bin. $85 bin so'mga alıngan uydu жүктеп atışat. Мына тугандар сіздерге бүгін Qashqar qishloq мал базарының малдарға болған бағаларын тартып көргөздік.
эгерде каналга каттала элек болсоңуз Муз ТВ каналга катталып кетиңиздер. Алдыдагы жаңы видеолор менен ар дайым кабардар болуп турасыздар туугандар. Бүгүнкү көргөзүүнү соңуна чыгарабыз. Кийинки мал базарлардын бааларынан жана башка кызыктуу видеолордун жолугушканча сак саламатта калыңыздар туугандар.